kuliah pertama semester 6 UIN Ponorogo. Salum. Ini tepoknya. Assalamualaikum. Beb. Tapi kok gimana buat bayar larang lucu tapi Salam Benco guys. Delon to, Cah. Ngeteng-ngeteng nek semester 6. Dolan ke Malang. Ya, gue Jajan ke Jogja to. gue tas cilik. Berkaget kamu. Mbah. loh Pak Alhamdulillah Pak. Jurep ya. tak tarabak kena be cantane je Jurep to, Pak. Wis bangga wis. Halo guys, ini kampus baruku. Moblong. Mantan sawah. Jan. Iki mau. Uduk ngawur. Bejo. Ini guys, lakonnya cabut yang beri sekolah udutan. Ketahuan nyai. Begini apa nih kene, Bek? Wis semester loro melok-melok kene. Delon tak SKS-mu. SKS-mu delon ulumul Quran. Ditara tak pulang sama kok Senin. Aku masih imut loh. Aku ranyu penting Pak. Jadi. Jomblo. Wes digawe album sak kelas. Ketuane mata di dosa. Ngendekne piye, Jet? Ngendek. Piye oke iki? Oke. Oh iya, oke Google. Oke. Ya inilah potret semester 6. Gak jelas kayak gini. Blue core. hack core of the core Up. ahlinya ahli intinya inti Makin lihat kurungan manuk. Iki anak sing ulang tahun. Ya, so iku 10 tahunnya delok iki kowe. Hai guys. Las ngebel. Tak sote ndang ngomong karepmu. ngomong apa Pak? Jembok. Iki tinggal Soyo temen, Imen. Wah, ngeler foto. Betul, tak edit aku pinter ngedit ya. Foto ora. Diulang sudah persaudaraan. Abang headset ikut di Facebook ya. Soalnya kok ibu ti. Monggo, sebatas monggo. Bagaimana pesan-pesan Anda di umur yang menginjak kepala 2 ini? Lebih kepala 2 toh. Asyik. OTW kepala 3 gitu. Kita tolong Mas, itu lambenya. kena KB-nya 2 kepala Ayo guys, tarik kono OTW kepala 3.